Good evening, whakaalawhalaia tuhane ia tautola tau wala tala tutupu. Kua moa tuai e whiwhilianga ma he whakawhilianga takulunga haniwe ke lata mui tohi he lilifu e ke pule mo tuko tungia sione holo. Ke liliu kise mo toko atu ke he ua e pūnga hua whau ko whakatoko ki loto he whakatuwhanu. Ke lata mo laua e tau e ke pule langmatai atu ke he tau i ki pule. Koe tau whakamamanga he lilifu i ki whakawhili ko Wilson Isaac, koe maikini e tau hiki pehenei ke tausi, ka whai hikianga ke tau mata whakatu whano ko whakamoli ki ai e whano e ke pule haniwe. Koe tau tupe totongi ko molea ki lunga he whawhasianga totongi ke lata mo tau e ke pule ke he mata whakatu whano he tau totongi ua whe moe hiwa, ko lata ki liwaki mo e tau whe tau totongi ke lata mo tau punga hua ua nei he mga hokua moa e whiwhilianga nei. Koe aho nei ne whakatutala ke lilifu palemia ko toke tālangi ki hana a tau manatu ke whiwhilianga nei. Me tunga nei he loa te tulu he mahina December, he mahina November tau kamali, ne whakamūli e civilist, mo e ue punga hui e nuku tu hia ai ki lot. Siko whakamūli te ka ha e whatakataka le pehe lilifu George Isaac. Kwa lata ke tausi, siko vita he tausi e whakatawhana. So i tunga ko pehe e kwa da mai e whakakisa mai han puha, ka ka vita ni e whakatawhana he tausi e. Ko mera ua hai e whahi he hotaki. Ko ia ne tausi hotaki mo e tau matakupu ni tuku atu ai he whakatawhana. Ke pārea ki tau mana ia. Si tatoi au han hokotaki ke nātai me whakau nei si pehe ia. Maike ke tausi, ka parata ke whai whakatakatakaanga ke mata whakatawhana, ke moa ke whakatuna tau tatungi he halaua tako ua ia. Si maike whuki ke tausi ke tokotoro haka mara pihia e whakatakatakaanga he hana i loa. Nau whakataka ki loto. Koe anua te whuki ia ki te mara dausa i Nusila, si nākai kehe mai e whakatakatakaanga he whakatawhana he aho i Niuean. Mga nonoanga he whakatawhana Nusila ke he tau langamataianga halau tūru i whafo mai he kapaneta. Ke langamatai e ki tau iki pure, ina kong hua e ki loto he kapaneta. Si haia e haana o nono whuki, mai māme ia koe manako hako, nākai kehe mai me manako han John Key, ke tau whakatakaanga hana mai hana whakatawhana. Koe mena ni kehe ei, haka mina whai mata whakatawhana New Zealand ne maike ki tā piki e, ai whai a tau tūru, ke lātai ne ko tausi ei, a tau tausi ei e tau tūru he mahina November tau kamari, e tau pare pawaki ke lātai mora uani. Si kamata mai mahina a November, ma whana e whikau, koe mahina a Juni e mahina November, ko menei ne onono mai tūru ki e mga honi, koe hingo e mana ki tausi eki. Ka kua ki lote e tuhi whakawe haniwe ke he tau punga hua ne ua nei ha koe pihea ia ka ha koe mai ke he lilifu palemia ke whiwhili toko tolu, alau tolu ki la lawhia ki a ia ke lata me ka peneta, nā kai whai matawhatu whāno ne phe mai ke whoki ke whiwhili toko ua ke langmatai atu ke he tau i ki pule kai mai ke tunga ia nisilani ke hako e tau tunga pia ke tau tuhi kupu ko langmatai atu ke tau i ki pule. Ai pia haka onono ke he hate tūra tuhi wale, whai whatakatakaanu ko mai ke tausi e, asi pihia ai hana onono hanga. Are mai ko pihia i maika, ko pihina i ai maika. Ai lata ke whai whatakatakaanga pihia si tauwhi. Kai pihia ia kwa lata ka eke kwa manako ke tausi pihia, asi tausi e taha whakamurianga whakamata whakatawhana. Tunga ina ko tausi tūru he civilist, ke whakamuri ke te punga hui e, mui tau te tungi. Ai ono lahi ia ke pihia ke whakamurianga te punga hua, ono e ke te puhala ke te tungi. Haka mama ia ke hana a whakaririwanga mai hana whakamamanga he hana otaki. Si koe hako ni ke hai loa, ko whakamuri te he mahina a November te whamari e te tungi, si ko mawhana te wale ia,
o famuli te ka ha e tau ka tawhanga halaua ia koe tau members assistant ministers mo tau te tungi ki rewe ki halaua tau mahua koe mga hone ka nono i whakatawhano ka hei mai hina uni whangala teo ki mai hina November koe hingoa mani ki tau seki koe lilifu ko toke tālangi. Hane whai ngā hua e Aero International mo e whahi takatakai motu ke lali ke whaitau siusianga ke tau le kua ke uta ke e tau sepetiki ke whale tali whenonga ha matawai. Koe tau hoko taki ne kua moa mai he whala tau tangata fusika ko kisia e tau whakamao tangata kua tawhi hi fuki tahi. Ko whai kumianga e whahi takatakai motu mo e Aero International kua tupe ke tau le kua whai mangaho. Koe le kua nei ha koe tau lua whale wau ke whale tali whenonga kua nā kai hangahang mitaki. Taha e lua whale wau kua iloa mai kua nā kai whaipohala e halau tolu a tulaki ke whinatu mai pamuhake e tau whakamau nei mai kua pua mai ki whafo. Ne pehe mai e whahe takatakai motu koe sepetiki nei nā kai la pamuia tali mai he hawhangi e whale tali whenonga. Koe tāla hawanga he takitaki he ngahua he matakau Aero ne kua whakangahua kua whita ni he tau se tau kumianga mo e tau whiwhilianga kua amanaki ke mōmō e tau sepetiki ke whakafou mo e fuafua ke whakamole walunga fulu e awhi tā la. Pese ni kua lahi e tau tupe ka whakamole ki ai koe le kua lata ke whaitau siusianga. Ha kua nā kai mitaki kai ke whakatū mau ke hauwhia e tau no nofuanga he tau manu mo tau malolo sino he tau tangata. Kua talahau he Matawai Resort, kua manaki ke tau se keheni e tau se petiki ke lata mo tau whale fōu nei ke nā kai whai le kua whoki. Ne pēr mai e takitaki he mtakau ngahua ha Aero hane holo ki mua e tau ngahua ki he tau whale fōu mo ua e whale kua tau e tau tua whale kua whakafou e tau poko ke he wala tuai he whale tali whenonga. Fuafua tō mau pōpo e tau whakaholoanga ke tau lua whale wau mo whakalaulahianga ke whale tali whenonga ke mahina haiuni. Koe aho nei kua whakailoa he AC ni kau taha wakatanga reef shipping kua tuku hefo e tau totongi ke lata me tau koloa kata mai he wakatanga ke hongofulu e pasene. Koe maweheanga he whakatuwhano mo e reef shipping ke tolu e tau kua male kua whakausi ke mahina ha Januari ke he tau nei. Ne haha iai whalo tau whakatutalanga he Niuean Chamber of Commerce, reef shipping mai whakatuwhano ke liu ono ke tau whakatokatokanga ke whakafou e maweheanga ke lata mo e tolu e tau i mua. Kai pese ni aia, tau liu kise ke tau whakatokatokanga nei ke he tau takitaha. Koe tau tutungi fōu ke lata mo e whakaonganga he puhala wakatonga nei, tō tamai mo e tātu tau koloa mai i Niue mo New Zealand, tō kamata whakangahua ke Wakatonga Forum Pacific, ke ua furumatolu aki ke whakatoka mai au kalana he aho hiwa, ia masi wafe mo e hong furumaua. Following negotiations by the Government of Niue, Reef Shipping and Niue Chamber of Commerce, an agreement has been reached to reduce freight rates by 10% for shipments between New Zealand and Niue. The previous agreement finishes this month and the new rates and supplementary charges would take effect, with Forum Pacific Voyage 23 that is expected to depart Auckland on the 9th of March 2012. An agreement has been signed for Reef to continue shipping services to the island for the next 3 years, but this will be reviewed each year. Kua whakamoli toa he whakatuwhano Niue e taha whakaholoanga ke whakatū taha mtakau he motu ke mai ke te wakatonga I whafo ke tohia ko whakamau I Niue mai mai ke whakaonga e masini ha Niue. Pehe lilifu palimia ko toke tālaingi koe taha ni a taunga hua nei ko manako e whakatuwhano ke whakatū mo ki sia ko mita ki whoki. Nā kai kehe mai mo e numismatic ai tāla tū. Koe hādu tūro da ngahua, koe ngahua mai taha mtakau mai Singapore, ke tausia e mena ni whakahinga ai te tūro ship registry.
ke whakamuria e tuhianga he tau tong. Mo whakaanga e masine ni wi. E whakarere e rau tūru ka watu rau tūru ki he harau tūru a tau ngahua ne whamahani ki uki. Koe harau tūru a tau whakatakanga me matakau ni. Ko rau tūru ka langa matei whakatawhana. Si te tungi mai rau tūru e mena ne whakahingoa e tau whis ki rau tūru. Ke langa matei ke maua e tau tūru. Haka whakataka e rau tūru e mena ina whakahingoa ka chip registry i niwi. Longa ngai ni ngahua lahi ngai ni ngahua ne tai. Ko whakamori te he whakatawhana tungi ni he whangamā te ume ni te sema toka mara. E taha maweheanga ke tause te kau ni. Me mena e ni kua amamna ke whakatawhana ki ngahua ki ai ke whakamori e taha mata whakatawhana. Ke whakatua e mata ngahua ni. Mo e taupuhara ke whakahoro ki. Mena ke wā ki ke ono atu mo e kau atu ke tau matakau, IMO, International Maritime Organization. Ke lambatai e lau tūru, poke tuku e i lalo hifo i lau tūru, e te mararo, ke le vikia ki e tau whakatakataka nei, he whakatawhana, hani wi. Koe mena ke tūru aki kua amamanaki e fuki, ke whangahua e tahe tangata e muduni, ke le vikia i ofisa ni nā kai kehe mai mo kā mene ni ngahua he man. Amamna ke whakatawhana ke tausi pihia e tau whakaranga ni, ke mai ke he mo e whakausi mai he mahina a mi e tau ngahua i, mo e ka mata ai registry he mahina mi ia. Koe mawehanga ni tausi whakatawhana mo e matakau ni, ke te tungi mai lau tūru e tau minimum fees, he tau whakamua me tau ki wāki. Tā se wāwhi, mo se wāwhi tupi Amerika. Koe hingoa ni mui edo fees kai ke ha kua longa atu fuke tanga ne kua registrar si laf ki runga. Ka koe whakamuri e mōanga he tupini, ka whakangahua e mo e ka mata e ship registry he ni wi, he mahina me he haka amanut tau ni. Si moa e tūru se o awhi tupe Amerika. Ke lau matei ki te moa e tūru mutu. I lo iau, kui hai iau e mena he whakatawhana no kwanata ki o nonu ki, ki he taha whakatokatokaanga ni, hakamana nā kai whai mena ni moa nā, po ke tause nā me nā kai whai mena no kwanata ki ki. Kai manatu whakio ki whakakisa te behi ni, nā kai kui tau whanga bisinisi fōone, hai whai e Nusila, whai e Tukuki, whai whangate o Samoa, whai e Tuvalu, whai e Kiripasi, ko Panama is the biggest registry, ko e mutua i na longa lahi tanga ni register. Kai pihia fuki na Liberia, me wharu a mutu fuki. Kui tau mera ni, kui tau whakatakatoanga ni, nā kai fu, si nā kai kui tau mana ki matakutako e tau tūru ki, ka te puhala ki mō tupu ki rambatai ki tau hua te tūru koutu. Pē whoki a ia, koe tau puhalanga hua e tau wakatonga ki tau mutu ki he nā kai a manaki ki whaile kua niwe ka whai mana ki te tupu, ke hālau tōru a tau whakaholoanga. Mata whakatawhana, mui tau amamnakianga ki tau lewikianga i laro hifo, he wharu a matakau he laro lano. IMO, ILO, mui wharu a matakau no kua wha lango ki e te whikau ni. Manatu ki whakakisia te bihi ni fuki ni patu taka tau tūru ni bihi tunga i raha Nusila ni ki sia tau tūru mga ni e Rina, si ki sia tau tūru fuki tanga i Italy. Koe tau onus ne whai hikua mui whai ensure tau tanga lau tūru. Aiku ship registry. Koe ship registry ne amuna ki tau tūru, naka tau tūru ki whai pai puipuianga ki tau tonga. Ke uari liu mai e lau tūru kai ka kua whai mena tupu pihia ki he matakau ne registrar i e lau tūru. Koe he lau tūru ki le wiki i ha lau tūru tau tonga, koe he lau tūru ki le wiki i ha lau tūru tau puhara ngā hua.
mo hera tulu fuki ke lau ia ai kai ke kua whai mana tupu i ke hera tulu do tama. Tunga i hela ngana do tulu Italy, mo Nusila. Ke tāna ni he the owners of the shipping companies and the ship, not the shipping registries. Ka mrengi haka na manatu ka whamama ata ni o the tulu bihi, o the kuhiku fuki ni haka whamama ni kia. Nā kai. Ka he iai whalua mana tunga ni ia ni whakatāna ia mo tulu mo matakauni, ke lata ai mo whalua owners tene wha mahanigira. Register e tau tonga ke bihe, whanau i taus bihe, ma taus bihe. Si ofana ni kua uta whana de e taha mutu ke taha mutu si moa wha. E mga hau i ne wha onono mai a ke bihe koe hane onono wha makutu ai. Ka whabena he matakau i Singapore i ke lang matai e whakawhanu. Ke tausi e koe ka kano hei e ne kau whanataha e matakau i Singapore. E mga hau ni. Manako e whakawhanu ke mau papo e tau whakahaulanga nei ta hoko he mahina hami. Ke whakahikoa ki hana tula te wala tala tutupu kua liu a niue mua e tau wala tala mai he lalolongi ha koe tau tupe toki awha. Kua tā langa mo e fluala foki e fōlinga koe tau whakasino he tau tupe nei. Koe tau tupe nei ne tā langa i ki mutu ko Poland ke lata ia mō niue. Pe lilifu pale mia ko toke tā langi fia ia hako kisia e whanua tau whakamōlianga ke tau whiwhilianga he whakatuwhanu ke asi hake tau ngahua he motu. Koe tau tupe toki awha nei kua manau ki hawhangi e tau whakatātāanga ke mahina nei he motu ko si hamani. Whala tau tupe toki awha mahuinga hai niwe, koe Star Wars, moe SpongeBob. Hana ado tola tau wala tala tutupu, ke lata ia moe awhiawhi nei. Mana kufoki ke tuku atu e tau manatu whakalofa ke he tau mga whaua, ha mitimeti, pia foki mo Kose Edwards, ha koe tau masamaskelea, ko mauai he tau mga whaua. Hana ado tola tau wala tala tutupu, no na whaa mai mawhala.